leng rual om thei reng hian ka ring lo rang hui leng zamuan an liang amin quai thar leng an châu rual tin khung za leng in siam wai em me sak ming an câu kan kurui ma tiang so na kan tut pui ram kal siam tuang azawe phei khai ten re ka sange kan luang e don pen ru ral tiang ka ire lang Best Collection Mizo Channel clear tu te we me dai voi somriat pangana chi bai vek ole kan hriat photo angin South China Sea China le US le athian te anin ngura Indona chuak done mo kan ti lain Indona em chu tun thleng chuan ala chuak lo chu ni a mase anin hro sa thome ro angai nom viau mai helai boruak vela China ron huang taw le plan chaklo tuk dai khalnan US hian ma ala thina US chunga China ron din tum hi US hian ma na tangkhan kong sang sangin alo do le to thina ni tun kum som panga chho hian China hian na sa takin ma ron sona economy ya sang em a sum do na khovel an opti thei tur khopin an product hian khovel run chung jong zonga moi ne hle technology an sangin khol pui tak tak indonaral thuam chang kang tak tak te an siama an stealth thlona pakhat chengdu Z20 phei hi chu US F-35 nen khai khina hlo viau mai F-35 a ina chuana tha a ral thuama pai hnem thei jok bok misaila la ni se KM sing khat sanga lai ka phak Dongfeng 41 anaya nuclear warhead tam taka nei boka US po chung envak big to lawani Southeast Asia China hian ro rel vung to a ael pui ber India hi achuk en lingar ngar boka ma se ram ria boina tok viawa China hian reunification a kal puina har satna lian taka toka Hong Kong nen boina an naya Taiwan nen phei chuan an tual thu a cheviau chuti line South China Sea ram zau tum le aram anga a chhal ho turin a in hro saku kuk mai bokani humsom ni malama tanga China ron thandan thlerin US hian thil a thlir lok vek ni in alang China epnan China then omram chak deuh te chu thiana asiama abikin India Japan South Korea Taiwan te chu China epnan US hian hengram te hi ipte pui ban na na mangani South China Sea China in hro sa beng deinan US chuan ral thuam then khat le Indo long lian te tui hnuai Indo long le Indo thlona te helai tui puya le a che vela hian aron chet latira chu mai ni lovin US hian amal tran lo zia China hriat tirnan China then omram Japan nen Indo nun chanzirin Japan F-16 rol te chuan US F-35 Lightning II te thu rol puin South China Sea chung zona an ron phit piet mai heti lai vek hian Pacific tui puya US Indo long pahni USS Ronald Reagan le USS Enterprise te chu China epnan an ron tol hnai le bok nia tarlan ani China chu hual che pani zela India nen borok lian takan na ya Taiwan nen Indo thei reng an ni bok China thang chak lutuk beng deinan China then omram te hi US hian ral thuamena vur ti ila kan sei sual tam lawang chu US hian F-35 Lightning II hi arin rol ber ani ria a thian then khat te bak a leitir lawani China epnan South Korea leitira US fachuam Israel po hian F-35 a kol wang to bok US hian Belgium le Poland po a leitir to a India hena ero hral a phal chi a thin lo kha ni a achan po India le Russia in lai chi na hi a tha hle a India hian zolbik nei lo kalphung non-alignment policy hi foreign policy fonga mangma se Russia nen bik hian ani kuang het viau ni in a langa hei hi US hian a lo thik ve deuh thina ma se India in
aram chung ven himna na Russia missile ka thlak na S-400 la yatum chu US hian leilo tura thlemin Russia S-400 in leilowa kan air defense system thet in leizok chuan kan multi-role fighter F-35 Lightning II hi lom thu seinan in leidon nia ti in US hian India chu athlema ma se India hian S-400 athlang ta zo kani Japan po hi US hian F-35 hi azora Japan hian F-35A tamwak lo chu kol to a zahni borvel la yatum me kani ma se akut koi stealth fighter siama dule tak thuta wangin Japan hian athlona Mitsubishi F2 upave deuh to thlak nan stealth fighter 5th generation F3 program kal pui vele ta zo kani tuna hian Japan hian US thlona F16 chu Japan version in F16V ti in an kol meka hei hi an che chhol ber ani nge South China Sea vela hian in rem na a om mai donin a lang lo khovel hun ton thirin boruak ala tang tel telang US hian China epnan China then omram te hi avul tel telanga mani mai po khan US Air Force te chuan an thlona lian B-1B Lancer chu South China Sea lama tho chhuwa puin Japan Air Self-Defense tenen thurualin joint training an nei nge ni Japan hian athlona F2S le F15S te F16V te aron tho chhuwa pui boka China po aral khel hle ani henun chanjirna hian B-1B 37 bomb squadron ho te F16 Fighting Falcon te Japan F-15S le Japan Air Self-Defense Force F2 ho chuan khuati dur khup thamin van boruaka an ron sapatalani hemitum hian B1 phei hi chu darkar somni pakwa lai a thlok kwala China laka an that zia le indo machon an peizia an lan tirna ani ber US Air Force Global Strike Command le Air Force Strategic Commander Timothy Ray soidan chuan kanram himnan le US thian tha te himnan khoi muna po engtik lai pon rang takin kan phit chuak zelang ti in asoi nge ni hemison hi Pacific tuipui kil tu ramzinga kan thian tha te ta na ni a henglai rama hian muanna ti chetura ke pen thin an oma hei hi China soina ni muanna om theinan ma kan la zel don ani ti in a soi chhun zom bokani Kolar Borok sangkhat zakwa somli pasari atanga sangkhat zakwa somkwa pakhat chung khan US le USSR in nepna kha kan hrelomanga an pahni hian indo chi a si loin ral thuam hlo om anin siam siaka missile turu bom hlo om pui puyan siama an tes ul renga an lamtang te inchal to tirin indona chuak fowani maktadoi tam tak mi hring an thi pha a Korean War le Vietnam War po Kolar Borok hrin chhuwa vekani kha Borok kha kum sangkhat zakwa somkwa pakhat khan top to anga soini ma se khatiang ang em khani to lo ma se tun thleng hian lamtang siama in free po na ala om rengani Kolar Borok lai kum sangkhat zakwa somli pasari atanga sangkhat zakwa somkwa pakhat chung kha chuan US le atho pui te le USSR le atho pui te kha namen lawin ani nep kha ni a tuna chuan thuang thum ang rengin khovel hi akal ti in han soita ila adik na chena om nge yang US le atho pui te USSR China te hian bol chan tumin an che kola ni bera US hian inti superpower nei takin khovel himna le muanna chungchanga molak na china na ya khovel ram tina sipai hmuna hunga khovel mi puita na harsat na siam tum le mi pui himna ti dar thong tu helpo lama chona an sipai nun na tam takan chan pha to bokani chuti line kho chak lama China lo vung thar hle a US chung en du bik lawin ma aron la duai ani ber chume dawlet tur chuan US hi acheta rengani indo pui pani na a mel mathu mun nei wangin US China le Russia ten German le Athian te an dawrona Japan phei chu US ku tuar na sa berni in mi nuai chuang tak meu US in Japan khopuya bom an thlaka wang khan Japanese san thi ani kha mel makum hlun ni reng tur o mamo yan ni lain tuna chuan samul phir zom ang maya kal duonin US le Japan chu an thok ho le ta zo kani modern Cold War
modern cold war chu mun thum atanga in epna hmangin akal meka US China Russia kan soi to ang khan US hian China epnan China then omram te betha in ral thuamin avura chung singa chuan Taiwan hi US hian avul hle kumsang khat zakwa somriat bor chawa tang khan Taiwan hne na hian US hian ral thuam alo hral to thina tun kum som chung hian China ep wangin US le Taiwan in thian thatna chu ti nge sawani US tank chuan vor Abrams tank zachuang zet mai Taiwan hian a leidona Stinger missile zan hi somnga le abe bom man ruwa neu tenen an leidona ni tun hnai maya po khan US hian Taiwan hne na ral thuam tam tham fe hral turin thutluk na siama dollar tluk le ding on pahni point pahni man hulai ral thuam hral atumani ral thuam a hral tur hi China chuan a hel hle a China ram chunga in rola apu ani ral thuam lei tura anin rem na chu ti top turin China lam hian adu thu atar lang ani kha China in Taiwan hi aram anga chei bola ram pakhat hnuaya kalphung hran policy a man meka China in Taiwan chu China ram chunga angai lui tlatani chu US hian a pom ve lo ani China hian China in zom khom le na China reunification a kalpuina a Taiwan Hong Kong Macau le Tibet te chu China hian ram pakhat kalphung pahni dan hnuaya rin lutin Macau ti lo hi chuan an do dal vekani hetia US in Hong Kong le Taiwan a bek borvel hi China chuan kan ram chung thilaron in rol su ti in aron au chuak thina ni kumin kumbul lampo khan putrama sarkar chuan Taiwan hne na ral thuam hral na tur bil pas le in US dollar makta doi za somriat hu ral thuam Taiwan hne na hral na tur bil an pas le a US in Taiwan hne na ral thuam a hral tur hi torpedoes missile thazet mai MK48 Mod 6 Advanced Technology Heavyweight Torpedoes te an ni a henga hral tur baka hian man rodang te atel nuala tin US lam hian training te apek chun zomanga logistic support le contractor engineering thlengin Taiwan hi apui don ani heng ral thuam te hian Taiwan an thleng nual to boka Taiwan President Tsai Ing-wen chuan Taiwan hi ramzale na ni a an ral thuam lei tur te chu an ram ven himna tur ani thu a soitel bokani ole khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thak ho the ta chu ni le ta in zawa in mang tha le vek ole